Manalangin tayo. Lord, bless our prayer meeting tonight. Give us your grace. Uri kasi tutudo apo. Katagyaman kami, tawa ka magmay sa kami umayag kararag. Talik may nagitibiyag migan ka. Adutag sa sakit. Pakiramanan ti adipan mo kunti pamilyana. But Lord, it is not an excuse because aging kakabailan ti bagi. Na iso tagbaling alapod apo. So tulungan na kami, kanakam tipig sa itang arabi apo. In Jesus' name, Amen. Amen. Kunati Book of Matthew kabsat, for whether two or three gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen. Praise the Lord. Taore man pa'y kasto yung agtutudong kabsat at dati gundaway tayong agtitipon ken agdaydayaw iti apo. Praise the Lord. Okay, first of all, we'd like to greet our patriarch. Good evening, Pastor June, and also our pastor, Pastor Reprovi. Kitdawati kang kabsat nga tumakderte amin. Tayntay ti pinagkankanta. Our first song is All I Need. Amen. He's all I need. Ready now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call him. All my need, he supplies my thirsty soul. He satisfies, he is the Lord of all, and he is all I need. Chorus, he comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, he's my soul's inspiration, my heart's consolation, is my everything, and he is all I need. Last verse now. He's all I need. I will not turn to any other, for he's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength as life goes by. He is the Lord of all, and he is all I need. Chorus, he comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, he's my soul's inspiration, my heart's consolation, is my everything, and he is all I need. One more time, the chorus now. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, he's my soul's inspiration, my heart's consolation, is my everything, and he is all I need. Amen. Praise the Lord. Our next song, Agtakderak ti Kari ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Lift your voice now. Agtakderak kari ni Kristo kaniya, itiyak na nayon ni daydayaw ko. Gloria jay kang atwan di kan kanta. Agtakderak iti kari na. Amen. Chorus now. Agtakderak ti kari ni Kristo kaniya. Agtakderak ti kari na kanyak. Second verse now. Agtakderak kari ni Kristo kaniya. Uray umay tigak po yung agdanag. Ngaputi sa oti Diyos agbalay giyak. Agtakderak iti ka. Praise the Lord. Amen. Koro. Agtakderak
ayat unay, inalawitin at malay kanya, agtakderak iti karina koro, agtakderak di karini Kristo kanya, agtakderak di karina kanya. Last verse. Agtakderak karini Kristo kanya, anak doa may wawait ibiyag, hindi baro kong nagkinanak. Agtakderak iti karina, amen koro. Agtakderak di karini Kristo kanya, agtakderak di karina kanya. Amen. Praise the Lord. Our third song, Born to Win. Amen. Born to Win. Ready now. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in the world of hate, no way I could win. Then my Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Chorus. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Last verse now. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. No need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Amen. Chorus. Born to win. Hallelujah. Was born to win. I'll never give up, never give out, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. One more time, chorus. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Praise the Lord. Our last song, Trust His Heart. Amen. Praise God. Trust His heart. Ready now. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. These struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember, praise the Lord, on the throne.
master plan. He holds our future in his hands. So don't leave us those who have no hope, for our hope is found in him. We walk in blessed knowledge, but his is the first and the last. And like the tapestry, he's waving you and me to someday be just like him. Chorus. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can trace his hand, trust his heart, he alone is faithful. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can trace his hand, trust his heart. When you can trace his hand, trust his heart. Amen. One more song of Absat. Count your blessings. Amen. Nagragsakti ka nga ta, Absat. Amen. Amen. Ready now. When upon life's perils you are tempest close, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God. Or ladies, on the second verse now. Amen. Praise God. Amen, ladies. All together now, the chorus. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God. Oh man, and the third verse now. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. All together. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, Name them one by one. count your many blessings, see what God Ilocano. hath done. Let's sing the Ilocano. Amen. Amen. Iayat na yung kabilangin. Luti panagbiag mo madanagan ka, kita panunok riribuken na ka, lagi pemdi para bunyusin na, nanunay at impay na kenta, iayat na yung kabilangin, Diyos tungo na yung kakitain, iayat na yung kabilangin,
praise the Lord. Naragsak nga pa nagkankanta kabsat. Remain standing please for the reading of God's Word. Amen. Praise the Lord. Mamin sampay, dawatak na kablawak iti partner tayo ni Pastor John, ken ni Pastor Pruby, ken nagiti aming kakapsat. Ibang arabi tay amin. Alater, nagiti Bible tayo kakapsat. Kat ilikod tayo, ijay Proverbs chapter 3, verses 1 to 6. Proverbs chapter 3, verses 1 to 6. Basahan tayo kakapsat, agigidan, verse 1, ready, go. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Last verse, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kararag tayo kakapsat. Apo Diyos sa mamin langitan, agyamang kami itinasantuan nga saom nga nabasa. Sapay kumapo Diyos na bendisyonam, kunam ti saom Apo Diyos, nagtalik kami ken ka Apo Diyos, amin nga aramiden mi Apo, ket sumayaat. Dalusam Apo Diyos, nagiti man nagkurangan mi ken ka, tulungam Apo iti adipen mo, iti senior pastor mi, ikam iti wisdom Apo nga mangikasaba iti mensahem. Ken tulungam ti tunggal me sa kanyami, bendisyonam pay ama, nagiti dingdingeg Apo, iti internet connection, kasta ti viewers Apo, ti Facebook, ken ti Zoom. Lord, i-prepare mo Apo iti puso mi, ket ikatem dagiti bambanag nga makayayo ken ka. Lord, dawati ka di, nga patipkerem ti pamati mi. Bendisyonam arot Apo, dagiti nabatpati pay nga oras. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay, tungo tayo amin kakabsat. Good evening, HBBC family. Kan kada tayo amin nga friends and partners around the world na imbang nga rabi iyo. Welcome to our prayer meeting tonight. Dating agimong is all about prayer. Of course, we will be listening to devotion from the Word of God to encourage and challenge us. And I hope you have a ready Bible, your notebooks and ballpen, but most especially your heart. Sino kada kayo tinabambanog ita nga nagmalem? Itayag naman ti imanan. Pagod na pagod. Oh, praise God. Dahil kahit papaano, marirelax tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Kablawan tayo pailaing digiti kakabsat nga kasangay, nanipot idi 17, idi Lunes. Nag-birthday ni Mark Lewis Aboy. Okay? Ni Mikaya Love Gaspar. Mamarites Martinez. Okay, ni Conrad. Manatawo mong Conrad. 32. Kastamot ni Tito Romy Azeret from Hawaii. 20 itaya. 19. Today is 19. Lenlen Eco from Pasukin and Sister Jennifer Galam of Hawaii. Happy birthday sa inyong lahat. Okay? So, kantaan tayo man idati, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Praise the Lord. Okay, let's pray. Digiti kakabsat ngagkasangay. Apo Diyos, thank you for the gift of life. But what we do with our life is our gift to you. Kaya digiti kakabsat Apo nga nag-birthday ni Luis, Mikaya, Mamarites, ni Conrad, Tito Romy, ni Lenlen, ken ni Sister Jennifer. At makipagragsak kami kan makipagyaman kadakwada iti barong abiyag. Itultuloy mo nga paraburan idati salon at kirid ken pigsa, wisdom and understanding kadagiti amin nga tasks, ipanang sango da digiti affairs da Apo di panagbiag, ken kastamot ten dagiti tartarigagay iti puspuso da Apo Dios, mayata day lakit iti pagayatam, dawaten mi nga klamaren iti panangipaay mo digiti Apo nga desires. Bless also their families and their life. In Jesus' name we pray.
Amen. Okay. Sino kada kayo ti ada prayer request nga hana na include ijayan ta hanyo na ipa-include ita di prayer list? Wala kayong prayer request? Oo. Ita Facebook ikwayon ta ibasak and that we can write it down. If you have a prayer request that you have not hamo na include kasi digiti prayer request kakabsat every Wednesday nga isend digitoy members tayo ka digiti respective group chats. So nuhan nyo na isend that just post it there so that I could read it and we could pray for it. But include me and my family. 3 days akon kakabsat nagtrang-trang kaso. You know, I could make the excuse tonight not to preach kasi agtagtigargar dito riknat. But aging nga kaya, why not? No agiddaak, agsakitak, no agpritsak, may pait aglingatak. Actually aglinglingatak basitan so sumngaw DJ Pudot. My wife, jaka mo no sumublat mo tanta, madimot bagbagi kung kunana mo itay. Ipagnana nga talaga kakabsat ti trangkaas o adudag sa sakit. Ni Kiyo naggurguri-gurmat at panateng. Ni Catherine, tonsillitis. Nila Kirk ti awan iti anayon na ita. So, do pray for us. Okay? Marami tayo mga kapatid na may sakit ngayon dahilan na hindi sila nakarating dito sa ating service. So, let's pray for them. Okay? Ipanalangin natin sila. Prayer request. Okay? Sino? Ni Brother Eric. Eric Lagasca. Brother Eric Lagasca. Birthday pa gayam ita, Brad. Ni Nanay Marlene. Birthday na pa itangal daw. Praise the Lord. Ni Nanay Marlene, kat member tayo, ijelawag, ngam sa Nicolas iti naka-ikonekan na, di outreach tayo sa Nicolas. But praise God. Iso na timay sa kadagiti new members tayo. Kakabsat. Ikararag yun to no Saturday, hopefully nga mayaton iti rik na tayo, and mayat iti tiyempo. I-claim tayo kakabsat, good health and good weather, because I am baptizing our first batch of candidates. Okay? Marami tayong mga candidates for baptism. So, pray for the first batch na mabaptizan kakabsat tuno Sabado. Good weather and good health. Amen? Okay. So, sino pa iti ag-birthday? Ni Sister Raquel at the hospital sa Pelan. Recovery kakabsat kasi nag-vomit, nagpatpatnag. So, timawag na iti bigat, they're in the hospital. Kako, baka ano yan, acid reflux. So, yeah, they can go home anytime but siyempre naka-confine. So, usually, 24 hours at makover ti PhilHealth. Okay? So, she will be discharged tomorrow in the morning. But pray for her recovery. Okay? Sino pa ikakabsat ti agpa-prayer request? Midterms. Ni Dayan, di Bagyo. Okay, pray for Dayan, Asuncion. Awan yan takwahan na na-include yan ta list. Oo. So, pray for Dayan, midterm exams. In couple of days, this coming Friday ni Lester Butan. This coming Friday, ikararag tayo kakabsat. Umunang aldaw, di panag exam ni Lester, ti medicine. Pray for him. I know he is being pressured and stressed right now. So, i-claim tayo kakabsat. Nga di kita'y review na kat iso kumatrumor di exam. Amen. Oo, nung di kastagat masong bata na amin di gijay. So, pray for Lester. Ni Mayros, I don't know if yan ta Zoom. Usually, adayan ta Zoom no kwa. Ada? Okay. Yeah. Nalpas ta exam nan kakabsat. 3 days. Friday, Saturday, and Sunday.
So, there's nothing we can do anymore to change the situation because it's final. Let's just pray and hope, kakabsat, nga this time kat in grant iti apo dito nga favor king kuana. Pray for Mayros lista. Claim tayo kakabsat nga nagkamali jay pa nag-check da. 10 business days to go bago natin malaman. Nandyan ba si Lester? Can you say something, Lester? Let's hear from you. Nandyan siya. Ayan o, naka-off lang yung video niya. Okay, just let us know whenever you are ready. Okay, anytime after the prayer time, we'll give you chance to say something. Okay? So we would like to hear from you. Lester, mamaya. Okay, maraming salamat. So, praise God. Kakabsat, iti ado nga answered prayers tayo mat iti naglabas. To God be all the glory. Iti nga rudan ti prayer time. Basaan tayo, di kita may flash yan tayo screen. Okay, let's sing one more song before we go to the Lord in prayer. Amen. Praise the Lord. Victory in Jesus. Ready now. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood has told me. Then I repented of my sins and won the victory. Chorus! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He loves me to victory beneath the cleansing flood. Second verse now. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Chorus! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse now. I heard about the mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, above the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing after the song of victory. Chorus! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Praise God. Mabalik dito mga ni Absat. Okay, go ahead.
Obet is forecast to gradually intensify and may reach tropical storm category by late Friday or early Saturday. So yan ang forecast. Pwede siyang maging bagyo na tropical storm on late Friday or Saturday. Okay? So let us pray kakabsat nang runa dagiti adda iti taltalunan na adadan sa nadadail nga mulmula. So let us pray for our brethren. Ayan. Tama na, hindi ako si Ernie Baron. Okay? Yeah. So, praise the Lord. Ta nakalasat tayo lang kadete bagyo iti naglabas nga adaman digiti nadadailan ken napukawan, but what is important, we are still alive. Our faith is intact. All of these circumstances are only temporary. Pwedeng mapalitan yan ng ating Panginoon. So, we place our hope in God. Okay, praise the Lord. Ni Jonah Faye, nakadano ng Australia. Praise God. Kuha tayo. Alam man tayo, gaw ko, ba? Yan na. The Giant. Amen. Okay. Kanayunan da kakabsat, iti liability. Ay, asset. Okay. So, iti kwa, Jonah Faye, you are more advantageous. Wasang ta, exposure mo dito church tayo. Iso nga, be a blessing and be an instrument panag-disciple, panag-soul winning. Okay? God bless you all dito Australia. This week is midterm exams ti MMSU. Wednesday to Friday. So, da kayong estudyante hanggang pala, review, prayer meeting muna. Seek ye first the kingdom of God. Okay? Today, na-submit mo ito kakabsat dete Baptist Youth Council tayo. Praise the Lord. May submit. So, may submit to pelang kakabsat. Ikararag tayo. We already have sets of officers. Bigiting officers kakabsat adadapay nga iso dati responsible nga mangi-carry out iti mandate iti ebanghelyo ti Apo. Let me just read the Baptist Youth Council Organization organized by HBBC in MMSU. President Jared Christopher Santos. Yan ang president natin. Okay? Vice President Relin Joy Agunoy. Si Relin. Fourth year na fourth year na digituin kakabsat. Secretary Dante Failano. Treasurer Danica Galanggera. Tagapasukin digitoy. At pakita kay man ni Jared. JAB, Jared. Okay. Kaya ang camera yung amin dito, kuwatap na makita kung sinot, absent kan present kan sinot yan sa Balim Ubrana. Sa AB. Next, Auditor Kathleen Velasco. Business Manager. So ti makinhawak ti kwarta nga pang business. Joshua Medrano. Okay? Pasukin mo dito PIO, Jessa Aboy. Tapos, we have representatives for every college. IDCAS, College of Arts and Sciences. Christine Jane Parico. We will officially ask them on Sunday to be here and so that we can pray for them. Okay? Si Bea, Regine Parico. Amen.
Ano yan, dino kwa? College of Engineering. Oh, Melty, Agray-ngay. Okay? Ano di CHS? Oh, Health Sciences. Rich Lex. Madariaga. Oh. CIT. Justin Jacob, Padre. Oh. CTE. Anong CTE? Teacher Education. Dassel Bardelosa. All of you should be present in the sanctuary on Sunday for prayer and dedication. Okay? So, ikararag tayo tagakabsat, approval of the organization as an interest club. Okay? Ket kunakano DJ Dean itikas kunanak I will inform the chief that organization like this should not be identified to a certain denomination, should be ecumenical. But yes, I will endorse, but I will inform the chief that this should not be. So nga ikararag tayo kakabsat that we can wisely and tactfully handle and manage this organization in the university. Okay? So, dua iti major activities tayo kakabsat, leadership seminars, and ano tayo ko na ako? Community service. Okay? Community service. But this is a very wonderful avenue for us to reach out to the students of the MMSU. So, ikararag tayo kakabsat. Amen? Of course, han nga amin, nga teachers, kan dean, ket siyempre na dumaduma nga denomination or religion, that everyone is on our side. Kadigitoy nga panggip tayo. But as long as God is on our side, okay? Let's claim that. Amen, kakabsat? Amen. Nakapsot ti amen yun. Please be responsive. Please be responsive. Okay? Awan may cut kada kayo kakabsat nga amen. Please be responsive. Train yourselves to be responsive. Okay? We have several additional prayer requests. Ang sasakit, Michael Gaspar, Cap and Cold, Christy Ross, ganun din. Ni Brother Nestor, na porman tayo, panatang perme. So pray for him. Okay? Ijemot Karwan, nagsakit. Sister Raquel, Janice, Rosana, kandeti kaanakan ni Nana Barbara. At the hospital, gaputi pneumonia. Oo. Kastamot deti baby Dasina, amoy biasis. Star, tinagan na. Star de Guzman. Sister Judith Bumagat, Kaf. Sino kada kayo tiyak panatang kita nga madama? Talaga nga ipagnana eh. Kaya, Sister Lynn, uyek. Okay? Tinarigat yan. Panatang litlitan ka di Rabi eh. Yun ang mahirap daw. Hanggang makaturog ka na siya ti Rabi kakabsat. Baliktad ka, baliktad. Balikid na balikid. Okay? Let's also pray for Christine Galamay. Prayer request dito, Elmer. 4 years EJ Kwan, Manila. Ano mo din you specify, but let's just pray for Christine who is in Manila right now. Alright, so hindi pa nagkararag. Dear Lord, thank you so much. We ask and pray for your healing upon all of us. Nagruna po kadagiti adan anay na tibagi. Papanateng aguuyek, kugurigor, kadagiti adan ti hospital. We ask, dear Lord, for your special touch upon each and every one. Bless us tonight, and thank you, Lord, for the brethren, kay may diti sanctuary to pray with us. Kaya palagipam nagiti dumakakabsat, anumam lamiisan apo nga maki-prayer meeting, who are not joining anymore. They would rather do something than be with God's people to pray. Please, dear God, palagipam apo ida the value of prayer, because this is the powerhouse of our church. This is what pleases you, Lord. Maparagsak daga through prayer. And this is what strengthens the church. And
gives blessing to our ministry. So nga, Lord God, we cannot allow ourselves ka lumami isti prayer, Apo. In Jesus' name, Amen. Kontakan nyo, di kita nasasakupan nyo no naki-join that prayer meeting. Sarat, contact them. Remind them. Oh, Bintar, Brother Ryan, remind. Okay, praise God tonight. We have folks from Lawag, ni Conrad, kini Luis. Amen. Kumusta ti first week of trabaho? Amen. Napukaw ti excitement mo. Well, excited ka no first day. No after 1 week hanggat ay, panananukuan. And Noah. Okay. Yeah. Praise God. Let me see who are joining on the Zoom right now. Mano ti ada da Facebook tayo? We have 111. Praise the Lord. Okay. Tulungan na ka Jack Malasin. So, let's start with pasukin. Pasukin. Sound check. Pasukin. Okay. There you are. Okay. Praise the Lord. Thank you. Next, sino pa yung sanctuary ka naka-join? Claveria. Okay. We have distributed ano na distribute Pastor Dennis ng ayuda ka digiti nga kabsat. Ano nga set? Yeah, kasi adot na bagyo na naapektaran. Ilan ang ating binigay? Nabigyan. Kaya Jay na bunungan mi Pastor by God's grace napangkamtat tay alas 5 Pastor. Patpelang Okay. young Just people. update us later. Yes Pastor. Salamat. Okay, thank you. Next. Karwan. Saan yan? Ha? Guy? Ay, Karwan, deta. Apo, nagpintas na balayan. Pastor Bear, go ahead. Okay, say something. Pastor Bear. Pastor Proby, kakapsat, may pagkarapiyo. Da kami pinipalay da Brother Windel, Pastor. Napik saya tayo to. Doon kami, Pastor, agsalaboy. Gayin tayo. Dan masakit, digiti at doon mga kakapsat. So nga, dititi at pagyamitat na, Pastor. Salamat. Oh, thank you, Brother Windel. Ni Brother Windel, iso na datay seaman. Ngayon karkararag tayo, to God be the glory, at asong batan di kararag tayo kakabsat. Kaya't isong thank you. Sister, ano tinagamot tayo? Janice ba? What? Sister Janice? Oo. Yan, praise the Lord. Kaway-kaway kayo man dito kakabsat. Ang ganda naman ng bahay na yan. Okay. Thank you. Praise the Lord. Next. Australia. Amen. Okay. Good evening sa inyong lahat dyan. To God be the glory. Praise God. Okay. Sino pa? Lawag. Oo. I-chatting in Princess. Oh. Okay. Next. Bintar. Meron ba? Bintar? Okay. But the rest. Okay. We have Faye from Thailand. Kumusta dito Thailand, Faye? Okay. May tetiism ni Faye yan. Naimbag dete natamaan ti bulan. Magaling na. Very good. Okay. Sister Risa Akibay from Canada. Praise God. Okay. Diyan ko nga minata. DJ View. Tab dumagitan. Ayun o. Sister Marisa. Okay. Brother Sam. Timawag ni Brother Sam hindi. Ang mo prayer meeting ko na. Kung tawag kuryente ko na. Okay. Ni Brother Enan. Na the office. Tyrus, South Korea.
Tita Minda from Hawaii. Magandang gabi. Okay. Nelson. Kumusta, Nelson? Alright. Sino pa? Janice. Mintar. Dada Jelabay? Welcome home, Brother Jamie. From, ano tinagapon ni Brother Jamie tayo? Saudi? Saudi. Okay. See you on Sunday. Palubos tiya po, Brother Jimmy. Amen. Makapaubing ti Saudi. Okay. Lester. Okay. Diyan ba si Lester? Oo. May video ba si Lester? Say something. Go ahead. We will be praying for you. Exam mo dun Biyernes. Good evening, Pastor. And also, Yes. kini Pastor Jun, Pastor, good evening po. And also to our brethren. Magyaman ka kakabsat for your prayers. Especially kada di pa nag-exam ko kabsat. And it's been almost 2 months kakabsat struggle. But I know, I realized kakabsat nga it's not me anymore nagtatrabaho kabsat, but it's ti Apo kakabsat ti nagtatrabaho kadeti pa nag-review kung kakabsat. And please pray for strength kakabsat kasi iso ti talaga nga kasapulan me kadeti pa nag-exam mi kakabsat. And I hope to be able kakabsat nga malagpas ako or ma-hurdle ko mat lang dedi nga panag board exam ko kabsat by the grace of God. Ket I hope nga hando ko mga pride nga siyak lang ti kapunan no api nga nakapasanak, but number 1 ket iti Apo. Second is to those people who had prayed for me. Kay isuti yun sa ko kabsat nga usarek kakabsat nga strength and confidence ko kabsat. Ket I hope to be able to start my day 1 of exam, Lord, ang kakabsat nga napintas. Ket I also pray, Pastor, for your di pa nangigagayad mo kanya, Pastor. Though I han ko man nga mai-share kakabsat kada kayo amin ti struggle ko, but I know nga you are all prayerful for me kabsat. Ket iso ko na itipag yung yaman kakabsat. DJ lang, Pastor. Amen. Po talaga nga challenging. Dito pa nag-review na kan pa nag-exam ni Lester. So, expect our fervent prayers for you. Have confidence and hope in God. Let's trust in Him and He will bring it to pass. Okay? Nothing is too hard for Him. So, wag kang masyadong sleep well if you can, because I know your schedule is very busy. To those who do not know, Lester will be taking up the exam for medicine. And hopefully makapasa by the grace of God, doktor to isunan, officially. Okay? So you pray for him. Sino pa? Sister Raquel? Brother Abiba and family? Brother Jeric from Tarlac. Magandang gabi sa inyo. Ana Lilyapitan. Okay. Before we sing our welcome song tonight, let's sing There's Power in the Blood. Amen. Tumagder tayo aming kabsat. There's power in the blood. Praise the Lord. Ready now. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe the victory win? There's wonderful power in the blood. Chorus now. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes,
second verse kabsat, yung chorus mamin pating ibagat power, power, power. Amen? Amen. Second verse now. Would you be free from the passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. Chorus. There is power, 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 wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Third verse now. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. Chorus now. There is power, 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 wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Last verse now. Would you deserve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? Amen. There's wonderful power in the blood. Last chorus. There is power, 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 wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Let's sing our welcome song kabsat. Kaway-kaway tayo. There's a welcome here. Ready now. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. One more time. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. One more time. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. One more song kabsat. Give them all to Jesus. Amen. Give them all. Ready now. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken tones. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that
once broken. Chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. One more time. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy, and He will turn your sorrows, and He will turn your sorrows into joy. Amen. Praise the Lord, Karbat. Remain standing as we welcome our beloved pastor. Thank you so much. Amen. Alam tayo, digiti Bibles tayo. Notebook. Ballpen. Agadal tayo sa uti apo itang Arabi. I want everyone, wherever you are, dakay in the Facebook, when you Zoom, or kadigiti sanctuaries, to be attentive to the Word of God tonight. Sino kada kayo ti adaplano na iti panagbiag? Kayag naman ti imanan. Good. Kinante man J. Karwan, no? Damad la plano, digiti kakabsat J. Karwan. Sino ti adaplano na? Kayag natin imana, plano. Adamad la plano yung kakabsat. Okay. J. Pasukin, sino ti adaplano na? Alright. How about Claveria? Claveria. Adamad la plano yo. Okay. Bimasit kay mo tan. Tapanan ti duma. Ha? Aduda tatay. Oh, J. Lawag. Sino ti adaplano na? Una yan. Sino pa itayan? Australia. Sino ti adaplano na kada kayo? Tuko kayo nakapsad. Tuko kayo. Okay. Well, praise the Lord. Adamin plano tayo ti panagbiag. Okay? But my question is your plan God's plan? DJ next. Data ka di planom, kat iso ti plano ni Apo Diyos para gan ka. Ano DJ sa lugsod? Everybody, say it with me. What is the question? Yon. Sino kada kayo ti mayat nga ti plano na kat di plano ni Apo Diyos para ken kuana? Okay. So, ti may katlo nga sa ludsod, how do I determine God's plan? What is the question? Kasano iti panang determinar ko, no daytoy ket pagayatan iti Apo, wano plano iti Apo. Kasanot panangamok iti plano ni Apo Diyos iti biyag ko. Deta kakabsat ti maysa nga kapintasan, ken kasayaatan nga saludsoden ti tunggal maysa kadatayo. The plan of God, you know, the best thing in life is to be in the center of God's will. Bagatay man, what is the best thing in life? The best thing in life is to be in the center of God's will. Sentro ti pagayatan iti Apo. Ti gayat ng kasawa na dakat ti sentro ti pagayatan iti Apo, ti blessing na dayjay, ti blessing ti Apo gan kakit nawaya, gaputa daka iti sentro ti pagayatan na.
Kat uray adda dagiti challenges, problema wenno struggles nga sarangtem as long as adda kay di sentro ti pagayatan iti Apo, you have nothing to worry about. What you should worry is if you are in the center of God's will or not. No, napimpintas ti kasasaad takarubam ng musika, that's not your main concern. No, at adut kwarta takaabay mo ng musika, nabakbak ng latbasit ng musika, that is not your main concern. Tawatan niyo kakabsat? Oh. No kanayon nga inapoy di kang kanam, that's not your main concern. Your main concern is to make sure nga daka iti sentro ti pagayatan iti Apo. Oh, naawatan yun kakabsat? Deta importante nga mindset. Kat dapat kunam tibagim, Apo, kunam, sa ludsudam iti Apo, kini Apo Diyos. Am I doing your will in my life? Next, sa ludsudam iti Apo, kat kunam kingkwana, Lord God, am I accomplishing your plan for my life? Ano DJ question? Am I? What is accomplish? Oh, no accomplish, kayat na nga sa wen, adda malmalpas. Adda progreso ti maararamidam. I do not care how busy you are, how many places you are going, how much money you are earning. Hello? If you are not accomplishing the plan of God for your life, you are a failure. O, ulitin tayo. I don't care. Kunang kumatibagim, Apo, gusto di jay. It does not matter. Uray kasanot kaadut yung ubrat, lugar nga papanak. Hello? Kaadut yung masapsapulak nga kwarta. Nuhan ko mararamid jay planum iti biyag ko, I am a failure. Kasla ko mano karpintero ka, at yung paaramid, deta agpabalay, deti iti ubraem, sa balit inaramid mo, uray nalpas mo dayjay, uray nagmalmalim kapay, uray irason mo nga damot nalpas mo, duhang nga diyang paaramid da iti inubram, you are a failure. So I pray sing in kada tayo amin kakabsat, the value of accomplishing God's plan for our life. Furthermore, dating a message, halaan nga para ka dagitay ububing pailaeng, nga napigsa. Siguro kunayo nga natataenganan, 50, 60 kunayo, hindi na para sa akin yan. Para sa mga bata yan, sa mga marahaba pang buhay, para sa mga college yan, para sa mga malalakas pa, kasi kami, ano naman ang magagawa namin? Nakapsot kami, lalakay kami, babakit kami, adot saksakit min. Ala, sino kada kayo di kasjay? Lakayan, bakitin, adot saksakit nan. Kat agpasbol ka na kunam, hana para kanyak deta, para ka da John Paul deta, para ka da Nico, da Conrad, da kami kat awanan. Hanyo ko maibilang na kamsat, ngano lakay kayo, bakit kayo, adot saksakit yon, awang plano di Apo kang kan. Apay, tanong ko maawang plano di Apo kang kan, kat indala na ka kumana. Ibagang ka deta kaabay mo, indala na ka kumati Apo, no awang plano na kang kan. Gusto no saan? So, hanyo kong kuna nga, ay para ka, digiti ububing la detoy. No di kat para ka, datayo amin. Agingga nga si bibiyag ka, ada plano ti Apo, nga masapol nga aramidem.
Okay? Now, next nga dapat maawatan nyo, at dati general nga plano ti Apo, para ka datayo amin. At damat ti personal a plano tayo. Hanga personal, hamo paghan nga dati, gaputa personal nga plano, hanga plano ti Diyos. Ti kayat nga asawan kakabsat, plano ti Apo, ngam ti application na personal. Tawatan nyo. At dati general nga plano iti Apo, ngam tunodumtengken ka, iti personal abiyag mo, sa balintot pa nakaipatungpal na. Depende di sitwasyon mo, di ayan mo nga lugar, di kasasaad mo. Ngam dayti nga plano ti Apo, para ka datayo amin nga anak na. Kat it's up to us, nga agpanunot, no kasano tayo, nga ipatungpal dayjay, iti personal a panagbiag tayo. Naawatan nyo kakabsat? Kasla ti arig na kuma, saggaysa kayo, inikak ti talunan. Makaammo kayo, nga mangdiskarte, ti talunan nyo. Ngam ti kayat ko, adaaban ko. Nawatan nyo kakabsat? So, nung nagmula ka, Brad, ti sibuyas, kung sa di kita ilasunam, awan? Naupran. Okay, alas sukatan to ti apod sa bale. Try again. Okay? Amumgat hamo mananam ti samit ti balay kitagtaltalon, no hamo napadasan iti na bankrupt. Deta ti challenge iti agnegosyo. Okay? Deta samit na ti balay iti agnegosyo. Halimbawa si kalasona, tin mo lang. Iso na mais, daka mo, de season na, depende. Ada nagmulat mais itay, ada nagmulat lasona. Sino pa, anapin ti mulayo? Bawang, anapin ti mulayo? Okay, basta ti kunak, adan to abang ko At talong ko dito, talunan nyo. So, kanya-kanyang talon. Depende day jay sitwasyon. Kastamot kakabsat, ada plano ti Apo kada tayo amin. Okay? Inpatalek na kada tayo dayta nga biag, kasla talon. Inpatalek na kada tayo dayta nga oportunidad, dayta nga resources, and it's up to us nga magpanunot with wisdom what to do to make sure nga dayta nga impataleg ti Apo king kangabiyag ket adaabang dayjay nang ipabulod. Abang kayat nga sa wen nga adda pa kaidaydayawan na. May glorify ni Apo Dios. May tanok adda benepisyo ken kuana nga nang ipabulod ting ka dayta nga biyag. That is the meaning of that. So itat nga kabsat, discoverin tayo, the title of my message is, The Nature of God's Plan for Your Life. The nature of God's plan for your life. Okay? Now, apay nga, daytoy kakabsat kat itad ko kada kayo. Samantalang kat maysa-maysa, da plano. Ni Luis, da plano na. Di ba? As far as your career is concerned. Ni Conrad, ada plano na ti pamilya na. Ni Nico, ada plano na mga alat architect. O ni Brother Ray, adamot plano na. Ni Tatay Benedicto, adamot na plano. Dito. Amen. O. Brother Jacobo, adamot na plano, Brad. O, da plano tayo. Nagtaltalong ka, ng plano man nga imulan. Anong sumaro na? Mais manan. O. Ni Gani, ada plano na. Damon lang? Sigurado ka, ha? Ang-asawa ko na ni Pastor John. Ni John Paul, ada plano na. Damon na plano John Paul? Gagasawa? Okay. Now, listen to me. Amin tayo, ada digiting nga factors nga kasapulan tayo nga iplanuan. Pamilya, trabaho, kanda dumapay. Kathan kay ko magkakabsat nga makonfuse ta, ti ayan na nga problema ti ado a Kristiyano, nalayng agplano may papanti pamilya, may papanti trabaho, pero hindi niya alam i-connect ang mga planong ito doon sa plano ng Diyos. Hindi niya alam i-connect. So, ti isurog kada kay itang Arabi and the coming Wednesdays is,
Learn how to connect those plans to the plan of God for your life. Tanuhan mo i-connect kagabsat, kasla ka lang electric pan, ngahan nga na isaksak ijayanta power source, hana agandar. Katimang pagandar da ita, di kuryente nga gapo, di main power source. So data nga planom, ti karir mo, ti negosyom, ti trabahom, ti pamilyam, ti panagasawam, ti panagabroad kan, amin, isurusuruan nga i-connect ka di plano ni Apo Diyos, ta isut paggapuan ti blessing nga mang paandar amin, di gito yung aplam-planom. Gano saan mo ma-connect ka di kagabsat, awang blessing ti Apo ka detar aramidem. Uray pa'y agbalegi ka, na blessing ti Apo, ni Satanas, apay nga, i-bless na ka ni Satanas, tapnon umadayo ka ti Apo. Kat kunam to ti bagim, uray mo jak magigimgimong mayat tibiyag ko. Uray jak agbasbasat Biblia, uray jak mo't mangmangdad. Nasayat mo tibiyag ko. Wen ataparparang ayon na ka ni Satanas. Api nga parang ayon na ka ni Satanas. Tapnon mapukaw king kagakabsat, DJ conviction ti sa uti Apo. Oh. Nawatan tayo? So I hope nalawag DJ pa nang introduce ko dahil lesson tayo. Ulitat, tapnon di kastagat nalawlawag pa eh. So apaman nga ni Conrad, ada plano na ti karir na, karir ko natin amin, no karir, ti trabaho. Okay? Siyempre, nothing is permanent. Di ba? So, ada plano na ti pamilya na. Ni Noah, karatagan di sumarunong anak yo? Olivia. Talaga maya ti Edna ayan. Noah, Olivia. Buka di sumarunong at Petra. Adaan na amin. Okay? Oh. Kasla ko making ka, ada planong ta anak mo. Amin tayo, mapagbasak kastoy. Pero again, amin kadagita nga plano, masapul nga ada pakainaigan na latta, kadijay general nga plano ti Apo, para titunggal may sa kadatengan natna. So ti saludsud itang arabi ana dayto nga general nga plano ti Apo. Nga ito'y tayo nga i-connect uno ada pa kay naigan na digiti nga plano tayo nga personal ti panagbiag. The nature of God's plan for your life. Number 1, iso deti ti adalan tayo itang arabi. The plan of God always involves the furtherance of the gospel. The plan of God always involves the furtherance of the gospel. Oh, nagbayat, di ba, kakabsat? So, kaya't nangasawan, no, agplano ka para ti karir mo, para ka digiti anak mo, para ti masakbayam, plano para iti pamilyam, anabay, ti panagbasam, i-connect mo siguradom nga DJ planom kakabsat, kat addanto maitulong na iti pannakai anat furtherance ti Ilocano. Pannakaipalawa iti ministeryo, iti ebanghelyo ni Aputay ng Jesucristo. Haang ka dapat umadayo iti dayta. Once nga imadayo ka iti dayta, isun ti rugi, iti panaglamiis mo iti Apo. DJ trabahom, agbalinton nga hindrance, samantalang di trabahom, kat iso kumakat avenue, agbalinton nga hindrance kakabsat. Hangka dapat umadayo iti dayta. Laglagi po nyo. Now, what is the gospel? Malagi piyo pelang no anat gospel? Oh. Day 1 Corinthians, tapno biblical. Oh. 1 Corinthians 15. Page 1295. Dito pa Bible tayo. Lukiban nyo, kakabsa. Diyan New Testament, ha? Page 1295. Bariknak ti bilig ti Apo, re nakabsot ti bagi, kat I feel the strength of the Spirit of God energizing me to preach tonight. And I love it kasi the more nga gling utat, the more nga mayat, tirik na. Okay, hantay lagat mabignat.
Oh, anak ko na nagtoy. Nang runa pa'y kakabsat, isurot yun pa nagkita yo. Verse 1, come on, 1,295. Dapat adaamin pa'y Bible tayo, ha? Okay. Nang runa pa'y kakabsat, ipalawag ko ti Ebanghelyo. Gospel ko na di English. Ngayon kas kasabak kada kayo, isumet nga inawat yo, isumet nga ayan yo as ititib care. Nga isuti na kaisalakanan nyo, no ikutan nyo nga na impapuswan, tingkas kasabak kada kayo, malaksid no namati kayo abareng-bareng. Taim mo na, inyawat ko kada kayo, ti inawat ko met. No kasanoan ni Kristo, natay, gapu kadagiti, basbasol tayo. Deta ti Ebanghelyo no na imbag na damag. Anat na imbag na damag? Number 1, ni Kristo ket, gapu kadagiti, hanggang na imbag na damag di jay? Tanuhang nga natay ni Kristo, gapu ti basbasol tayo, matay tayo, iti basol tayo. Madusa tayo, gapu ti basol tayo. Anak ko na pwede sumaruno? 4. Ket naitanem, ken nagungar, koneksyon na deta. Iti may katlong aldaw, kas mayan lubog kadagiti sursurat. So anat Ebanghelyo? Ti Ebanghelyo, ket iso ti death, burial, resurrection of Jesus. Ibaga tayo man namin? The death, ano dayta kakabsat? Dayta ket naimbag nga damag. Ano dayta nga naimbag nga damag? Mensahe. Tikayat na nga sawen, tikayat na nga sawen. No agplano ka iti biyag mo, at dadapat pakainaigan na iti dayta panakaipalawa dayta nga mensahe iti Apo. Nga sika, siya, instrumento, ti panakaipalawa dayta nga mensahe. Maipalawa kayat nga sawen, halang nga sika tinagpaayan na, no di kat agpaay to kadagiti tattao nga daddo mabay. Oh. Ano ti umuna kakabsat? Your influence. Okay? Your influence and relationships. Oh. Ti influensyam. Amom kakabsat, awan serbi ta influensyam, nuhan na ka maus-usar, iti Apo, nga maipalawa, iti Ebanghelyo na, iti dayta nga influence mo. Do not ever be proud of your influence, especially no dimot la maus-usar, panakaipalawa, iti Ebanghelyo kakabsat, wag na wag kang magyayabang. Because that is nothing before God. Nothing before God. May panakil na katilubong, pero hana ka may panakil iti Apo. Okay? So your influence and relationship. In the case of the Apostle Paul, kitante di 1 Corinthians chapter 9. Okay? 1 Corinthians chapter 9, verses 20 to 23. Kita nyo kakabsat ni Apostle Paul, di pa nang ipausar na ti influensya na, tapno lumawa ti Ebanghelyo iti Apo. Anak ko na, iti kasta, kadagiti Hudyo, nagbalinak a Hudyo. Anak kahit nakasawon deta kakabsat. Relationship. Kalati arig na kadagiti mangalap, nakipagkalapak kadakwada. Nagbiagak nga kas mangalap. Kadagiti agtaltalon, pinadaskot nagbiag nga kas agtaltalon. Gapo ka DJ masapulan at panagtalon? Gapo ka DJ masapulan at panagkalap? Saan? No di tapnon ma-reach na, digiti agkalkalap. Tapno ma-reach na, digiti agtaltalon. That is relationship and influence. Naawatan nyo, hanyo liplipatan kakabsat. Okay? Kuna nakadagiti adda ti babaen ti linteg, nagbalinak akasla adda iti babaen ti linteg. Tapno mairagpat ko dagiti adda ti babaen. Amoy di word nga mairagpat.
Tapno babaan, dahi pan naki-relate ko kadakwada, relasyon ko kadakwada, mayasideg ko isoda iti Apo. Dahi ta kakabsat ti plano ti Apo king kakan kanyak. Makonsensya ka kuma, no hamuar aramiden dahi ta. Ti kaadot tao nga na-impluensyaam, kat di mo man lang na i-share kadakwada ti Ebanghelyo ti Apo. Uray deta lang mangtad kat gospel tracts. Ada ngamin, di rason tayo kat pastor, it does not fit the occasion ko na ada ngamin. Hanggamin nga maipasok, iti okasyon, pastor eh. Iti kung hindi maipasok sa okasyon, gumawa ka ng paraan. Paglabas, magbigay ka na lang ng gospel tracts. Pero awang karbengam nga mangibain ti Ebanghelyo iti Apo. Nga isakripisyom di Ebanghelyo ti Apo, gapu tamabain ka, gapulaan ti relasyon mo iti tao. No. Kuna ni Apostol Pablo di Roma, I am not ashamed of the gospel of Christ. Haan ko nga ibain ti Ebanghelyo ni Kristo. Ana a klase ka a Kristiyano, nga imawat ti Ebanghelyo, no ibain mo ti Ebanghelyo ni Kristo. Oh, anak ko na napay dito eh. Verse 21, kadagiti awan linteg da, akas awan linteg, kasla-akla awan linteg na ti Diyos, ngem adaak ti babaen ti linteg ni Kristo, dagiti hentil ti ibagbagana deto eh, non-Jewish, tapno mairagpat ko dagiti awan linteg na, mairagpat maya sidig ko ida ti Apo. It's about mindset. Naka-mindset. 22, kadagiti nakapoy, uno dagiti agsaksakit, nagbalinak akas nakapoy, dagiti nanumu ti kayat nga asawon deta. Napanak kadagiti nanumu ken nakapoy. I built my relationship with them. So, he was very intentional. Ha? Tapno mairang, anak ko na nadjay, nagtapno mairagpat ko dagiti nakapoy. Nagbalinak nga iso amin kadagiti iso amin nga tao, tapno ka dagiti so amin pamayan, maisalakan ko dagiti dadduma. Hanga isot mangisalakan, ngam ti kayat ng asawan, maiburay ko ti mensahe ti pan nakaisalakan kadakwada. Hala ko makakabsat nga dijay, no business, dijay laeng profit mo't pinanunot mo. No diket panunutem, di pan nakaisalakan, dagiti tao, nga makarel-relasyon mo kakabsat. So when you plan about your career, when you plan about your relationships and influence, iraman mo kakabsat, dahito Ebanghelyo iti Apo. Listen, amoy no ar-aramiden tay deta ita, nagadut prospect tayo ko mga follow-upon. May sa kada tayo kakabsat, at the influence na eh. Ang dami sana nating prospect na follow-up or disciple. You see that? O, may ikadwa. Your position or place of work or your career. Amen? Your place of work, deta pagubraam. Halang at ipampanunutom dita kakabsat, no kasano nga magustuhan na ka ni boss mo. Of course, parte na deta, nga aramidem, kasi Kristiyano ka. Iso kay jay trabaho, as a Christian, an aramidem. Sikat kagagutan. Ang ka dapat malate. At the disciplinam kan ethics mo a Kristiyano. Amen? Why? Because you are winning the heart of your superior. Not only for your works' sake, but for the gospel's sake. Sino kada kayo kakabsat ti mangikariti Apo itang ako ng Apo, deto'y workplace ko, kan career life ko, deto'y trabaho, pagbalinag Apo, nga extension, iti ministry ti HBBC. Tayong natin imanan. Oh, praise the Lord. So, akitan nyo, di Bintar, di Labay Restaurant. Restaurant isuna.
Panganan. Ngam itaan nakakabsat. Hala nga panganan. Paggimungan pa yan. Apay. Because digito'y kakabsat tayo nga mga operate iti dayta nga restaurant kakabsat. Willing da because they know this principle. Oh. Amen? Ni Engineer Blandino Asidera. Kat manutaw mo mga engineer dito. 28. Ira. Dapat kat agpensyon kan. Tita Mel. Mano iti kakadwayong agumubra with the many projects you are handling now? 50 nga agumubra. Oh. Especially kadigiti naglabas mano nga project agigidan iti tanloopat workplace na challenge tirik na nati may isang message. Kat nag-request kanyak pastor, can I request Sir Rohel, Edward, Kevin, ta kadwandak tulungan dak nga mang Bible study kadigito'y pagubraan. Gospel, amo yung kakabsat, uri ibagbagak detoy. No talaga nga, deta panunot mo kat han na convicted kakabsat, wala kang gagawin eh. Pero no kasla ka kini-engineer, nga ti apo tinang tignay kang ka, kat nakonsensya ka, blines na katrabaho, answer prayer yan, laglagi pa. Adot nang ikarkararag deta. No awan man, ti pamilyam siga, inted ti apo, kat numakonbik ka itatagat ko ng apo, I surrender and dedicate this job for your glory. Kat dediti challenge ko king ka, hang ko mga glabas iti 2022, December, October ita, November, December, nga awan inaramid mo para ti ebanghelyo ti apo, dita pagubraam, dita opisinam, uno dita trabaho. Because I'm telling you, siya kakabsat a pastor, talaga nga ijiriknak nang runagat na bayag kay nga membersen, ada pa nagsurun eh. Nabayag ka nga membron apay di mo amutog ubram. Ngam nang runa pa iti apo kakabsat. Oh, praise God, digiti teachers tayo, di ba nag-acknowledge tayo last time? Kat awan iti lumabas nga klase kadakwada, number of students, nga handa ma-share ti ebanghelyo. To God be the glory. Pero don't let this year pass, nga muna aramid deta kakabsat. May katlo, your house, your place or your house, tabalayo. Plinanum deta, ikan nakam ti balay apo, ikan nakam ti pagdaudan, pagyanan, pinapintas mo, ado nga plano, ikam ti ado nga mula, ayat itamen. Ado nga plano nga kabsat deta, kat yan na nga rod iti dayta nga plano, ti pakainaigan mo ti ebanghelyo iti apo. To name a few, to God be the glory for this. Digiti i-mention ko nga nagan, nga isuda ti maiglorya, ti apo laeng. Ngam kayat ko lang nga ipakita kada kayo kakabsat, deti mensahe, nga ibagbagak kada kayo. Let your houses be used. Dapat data nga balay kakabsat, maaramat for the furtherance of the gospel. Mano nga tataw ti umay dita balayo? Aglan lalo no awisan ti anak mo, dagiti friends da. Why not nga kunam? Anak ko, awisam dagita gagayim mo diti balay, ta sharean ta ida. You know, that's a good idea because no inawis na kita friends mo, ti gagayim da iti balay, you get to know them. Mapulsuam ida. Makilatisam ti kinasasensya sinuda. At the same time, maawis mo isuda ti kapilya. Ayan nakakabsat, nga dakas na unahan na imbag nga pasamang ita, nakalipatan ti ado nga Kristiyano. After nga naramanan tayo ti blessing ti Apo, tinalikodan tayo mutan, ti responsibilidad tayo iti ebanghelyo iti Apo.
I am here to remind you of this important responsibility. At nakadiyan ta Bible data, kitan tayo di Romas 16, sakbay nga i-mention ko digito several examples tayo ti HBBC, and to God be the glory. Roma 16. Baka malipatak to, malagip ko lang, Bible study kami. Yan da Kuya Rodel. I hope nga may i-restore tayo di jay. If you are watching tonight, Kuya Rodel, Ate Josie, sapay kumata, maisubli tayo ti Bible study dita balayo, dita kurukur. Dapat amin na balay ti member Bible study house Ang mga kakabsat. Roma 16. Anak ko na ng 3, page 1279. Lutun tayo. Okay? Quran 3, verse 3. Kablaawan nyo ni Priscilla ken ni Aquila. Agasawa di gito, hangag pada babae. Priscilla, babae. Aquila, lalaki. Kunana, dagiti katulungak ken Kristo. Okay? Verse 4, isudaan ang ipeggad kadagiti tenged da, gapo ito'y biyag ko. Ket saan laing nga siya, ti agyaman kadakwa, dano di kat iso amin pa'y, dagiti iglesias kadagiti hentil. Ken kablaawan nyo pa'y, ti iglesia nga adda iti, kita nyo? Idi kakabsat, awan kastoy nga dakkel nga kapilya, templo ti adda idi. Ngam dito templo, relihiyon. Haan nga church ti mang take over. Relihiyon ti Hudyo, Pariseyo. At nakakabsat, digiti churches, gaputa awan pagkapiliaan da. Ti usual nga paggigimungan da idi, makinbalay. Members. Iso nga ko na nag-greet the church in their house. Kita nyo mausar digiti balay da kakabsat kapag titipunan. So, the same way is happening in HBBC right now. Umuna, iti balay da brother Enan. Nakapimpinta sa balay. Mediterranean design. Amuit Mediterranean design. Nakapimpinta sa balay. Two-story. Naglawa. Awan dapay iti apo iti HBBC idi adda deta abalay kadakwada. Napatakder deta. Di kwan adda dati apon nayasir dati HBBC ket ita kakabsat nabalbaliwan da ngagdaet iti deta nga balay binigbig da nga isuda ket kataleklaan impaiwan lang ti apo. Agay aywan laeng. Ket idi kasapulan tayo ti outreach dita sa Nicolas, adda deti balay da nga na open. Di karatula, Hosanna Bible Baptist Church outreach sa Nicolas outreach. To God be the glory. Di kat nausar di balay da kakabsat. Dingras. Idi mapante ag outreach sa J. Dingras kakabsat. Praise the Lord. Kasangpot pa lang hamping nga nabay kasi mangpot ni Brother Ray. Gapot Korea, da plano na no, apay nga pinagawid ti apo ni Brother Ray. Brad. Da plano no apay nga hanag, sublit Korean. Praise the Lord. Di ba pantay J. Dingras kakabsat? Di balay da family house da kakabsat J. Dingras. Linukatan na, kat isut paggimgimungan tayo ti Sunday morning. Kat HBBC Dingras Outreach 2. Amen? Workplace, ang ko na i-mention idatay, ngam deti ayan da Jonel. Praise the Lord. Iso ti HBBC Dingras 1 outreach tayo. Several times we had conducted our Bible study. Okay? Sarat. Nagsaya atin kakabsat. Ni Ma'am Linda, I hope she is watching tonight. Ni Ma'am Linda, dita Sarat.
We are using their house for our Sunday services. Oh. Ni Ma'am Evelyn Villena, isut imo na nga outreach ta ita nga tawon January kakabsat. Di apari. Idi nakadanong kami sa Jai, kuna na pastor, usarantay dito, balay mi, yan na dito, idi nakita ni Pastor Jun J. Anot pangawag mo? DJ Pagitambakan. Bodega kakabsat. Naklik di panunot ni Pastor Jun kunana, daytoy ti aramidan tayon ma'am. Nakapolo kampelang kat kunana kada kami, kada Pastor Dennis. Agubra tayon. Kada Alpier, nagubra kami. Pinagbaliming nga pagdimungan kakabsat. Dito bodega, damang Evelyn, ijay apari. Damang Elmer Galamay. Di Talasam. Their house is now a place of worship. Di Takarwan. O, ni Tatay Sani ko na idi, Pastor, di kay kayat nga usaran di balay mi. Extensyonan, linungan, pagimungan. So, napantay linungan. Kat ita, nanayunan, kakabsat. Tanong na pigsat, tudo. Gaputa, awang bo, bedana, di paggimungan tayo. Ipamuman. Praise the Lord. Inopen the brother Wendell. Deti balayda. Kita nyo, kakabsat. Nagragsak nga ti balay mo, adadabis bisitam, ganda ragragsak nga ti balay mo, maus-usar para ti ibanghelyo iti apo. Oh. Di kay maragsakan kakabsat, di kay kayat nga mausar, di kita balbalayo. Agrakrakahayalatan nga di mo't maus-usar nga para ti apo. It's time nga kunam apo. Mausar kumamot deti balay mi apo. Oh, amen. Alakat duhan man kakabsat, well, in bring out ko lang kakabsat because perhaps, adu kada tayo iti agbalinto nga outreach iti pagtaengan na. And just in case, you must be willing to open your house for the gospel of Jesus Christ. Oh, Tarlac, kakabsat, ijayan da Jeric. Oh, praise the Lord. Lastly, kakabsat, your circumstances. Uray dagiti pasamak ti panagbiag. Plano latta ti apo deta. Apo, apay mo't kastoy na pasamak. Apay na ospitalak. Sino kada kayo tinaminsan nagsaludsod di kasta? O, di JP, gayam na eh. Australia! Okay, alay pagkita mo. Amo yun, apay kakabsat. Tapno, marik nayo ti ayat, di gito yung professionals. So nga, datayo nga professionals dito, wake up. I hope nga hanggang mo't aglamiis dito Australia, dito pa nang i-magnify ko, Satan will attack you, but please be strong in the Lord. Ibagbagak dito, kasi no daduma, no sino digite iyan announce kung tikot madamdam, backslide. Kamsat, ipanakil mo, i-magnify mo ito, tunungan kat ag-backslide. So, sapit hanggang backslide. Amo yun, apay nga digite, brethren ti Australia, kasi digito, ada paggigyanan da nga balbalay idi. Okay? Kasla, amo yun, digito, dormitories kumata sa inta batak, kasi dagta eskwela. Di ba sa abalay, mano akwarto kas jay da. Di ba sa abalay, upaan dat may sa akwarto kas jay. Di ko ang kakabsat, nagtutulag da, nga mangupati may sa balay, which is a big challenge. Oo. Kasi, di jehul nga balay, no, mo okuparan amin ang kwarto, kapilitan nga paguguduan na lang ta amin. Isu dayta kakabsat. Kat kuna daydi, pastor, narigat kami ti makikabkab balay, sa ito ang gagader nga kastoy, hantay bagi ti space ti Merkules kan ti Domingo. So because of their great heart for the ministry, sila ang nag-take initiative. Yan ang sinasabi ko. Amum no talaga convicted ka dito ibagbagak kakabsat, you will take initiative. Anat serbi talaing mga discarded panagbiag, no di mo usaran para ti ibanghelyo. Kayam dumiscarded ti business, naling ka dumiscarded ti talon, dumiscarded pagkakwartaan, bakit hindi mo gamitin yung galing mo para sa gospel? I challenge you. I challenge you. Oh, so nagka-initiative sila. So ako na alay pakita mo nata. Pastor, ipag-pray because idikwan ko na main inaw.
ang move kami ton ijay mission house. Kita niyo kakabsat? Kilinamardan nga daytoy nga balay nga pagbubanda, Mission House THBBC. Malagip yung belang? Nakita Australia? Ipalagip ko kada kayo, tapno di kasta, deta nga balay, de ikararag deta, dedicated deta para ti Apo. Thumbs up. Oh, amen. So itata, da Michael kiniglaysa, ni Dexter kinigretchen, ken tangag yan ni Jonathan. Yeah? Okay. So, di ta kay lata. Aging nga di na kay alanti apo. No, aging nga awanti, dakdakil to nga paggimungan tayo. Iso kakita nyo at the HBBC. Kat no makikabkab balay, dalang ko makakabsat, awang kasta nga maaramin. So, they sacrifice. They step out of their comfort zone. Digito'y mako na nga, nagplano da, saan lang nga para ti bagbagida, nagplano da para ti trabaho iti Apo. Sika, anamot ti planom para ti trabaho ti Apo. Deta mo ti saludsud ko kada kayo. Anamot ti planom para ti trabaho iti Apo. Planom para natabagbagim, agpabaknang ka, adagogol mo, nakalalaing ka, anamot ti planom para ti trabaho ti Apo. I hope you are convicted tonight. Dito yung kakabsat, ibaga kada kayo, adipon ng itiapo. Te kunakon, kunami ni Pastor John, if you do not like what we are saying, may cut kada kami. Pero ibagbag kami, kasi concern mi kada kayo kakabsat. Kaya't mi nga ti biyagyo, at dati sentro ti pagayatan ti Apo. Kaya't mi nga bendisyonan na kay ti Apo. Pagprosperan na kay ti Apo. Kaya't mi, nga babaan ti sa uti Apo, maipanakil da kayo kakabsat. Nga kunami digiti balegi da karamraman ti ministry. Dagiti panagrangay da, sumursurot mo ti ministry. Dagiti panag-angat ti panagbiag da, sumursurot hanga digiti rimang ay da nga nag-backslide. Digito'y inanipod, iti simbayat, biag da awan that church sad. Dagito'y, di napintas trabaho dan, di nagagraduar dan, handa malagipon ti trabaho ti Apo. Kakabsat, handa na imbag da ita. Hello? Oh. So itata kakabsat na i-dedicate di jay. Pakita di Australia. Na i-dedikar. You see? So nga, agpatpatuloy kayo kakabsat, at da plano amin iti Apo kada kayo. By the grace of God, manayunan kay tumanditan. O sino man iti agayangay nga mapan Australia ta. But hopefully, numan kas pagarigan, dumteng ti time nga i-move na kay ti Apo within Australia man lang because we need to saturate Australia with HBBC. Sydney, Melbourne, Victoria, hanapin, di kita probinsya ta. Kanda duma pa yung lugar. But, you must strengthen your place. So, agkararag kayo nga naimbag. At times, deti pagigyan ng daaldrits, praise the Lord, the daaldrits nila, maus usarpay kakabsat nga paggimungan. Hello? Dayta kakabsat ti biyag, ti may sang anak ti Apo. Agplano kamot langanan, hala para tabagbagim. Agbalingkan tula nga proud ti sarilim. Ngam no nagplano ka para ti trabaho ti Apo, maipanakkel mo ti parabor ti Apo king ka. Ngam no ta na plano, awan pa kay naigan ti trabaho ti Apo, balingkan to a proud ta sarilim. Amen? I pray nga daytoy nga banag ket nag-sink in kadagiti puspuso ken pampanunod tayo. After all, no nag-fail tayo kakabsat kadayti nga banag, sungbatan tayo ti Apo. No nag-fail tayo kadeti nga banag, ado nga kararwa, iti mapan sa impyerno. No ag-fail tayo kadeti nga banag, handa ito agbali na blessing ti church. No ag-fail tayo kadeti nga banag, hantong agbaling nga nasayat ti spiritual life mo. Agbaling kanto man lang nga stagnant nga miyembron, makuna lang nga imay nakigimong. No ag-fail tayo kadeti nga banag, na irot ti ima ti Apo nga magbendisyon kada tayo. So I pray and I hope that each and every one of us, no agplano tayo matlanganan, agplano tayo nga iraman tayo, iti panakaipalawa, iti mensahe ti Ebanghelyo, iti Apo. All of God's people say, Amen.
To God be the glory. Thank you for your prayers. Ure, agtrang-trangkaso tayo, kasi ti Apo. Kat naipukaw tayo, nga na-emphasize, daytoy nga mensahe iti Biblia. To God be the glory. Lord God, thank you for giving me the strength tonight. Ket kwam ti gloria ken dayaw, bendisyon ng Apo, dagiti amin nga kakabsat, how I wish nga aming kumakat nagdingeg. Ngem Apo no sinuman ti adda nga nakadingeg itata Apo Dios. Ti prayer ko, konbiktaram dagiti puso mi. Ti saludsud kadakwada ita, ana ti plano da para ti ministry. Ana ti plano da para ti panakaipalawa ti Ebanghelyo ni Kristo. Madaydayaw ka Apo kadagyaman kami, taadan dagiti kakabsat, nga isun iti ehemplo, nga may illustrate, digito'y Apo nga may kaskasaba ita. Trabaho, pagubraan, agyaman kami Apo Diyos kanda. Madaydayaw ka Apo. In Jesus' name, Amen. Baka malipatat. Amoy iti may nga karagsakan. Do, gapu ka dayta trabahom, uno gapu ka dayta balayo, adabungam iti ministry. Amen. Nadanaya si dagmo ti Apo. Awang kwenta ti Apo, awang kwenta ti imatang ti Apo, dayta position mo ta trabahom, no awan bungam kakabsat. Yes. Amen. Failure ka no awan bungam. Dapat adabungam kakabsat. Ada fruit mo. Teacher ka, opisina ti ayan mo, manager ka, empleyado ka, engineer, dapat adabungam. Estudyante ka, na kayong Baptist Youth Council, dapat adabungayo. Oh. Kat ni Conrad na ito, God be the glory. Adabungan ang kakabsat di trabaho na, ni Brother Alex. Kat pamilya, dahito yung kakabsat. Ni Brother Conrad, silent lang. Hanunay nga tayo nagsarsarita. Pero praise the Lord. Kita ang nakabsat, adabunga na. Sika adabunga mo. Bungang araw. Adabunga mo. Damagaman ita kaabay mo. Adabunga mo. Kitakman yan ta Zoom. Magakabsat. Sa balit ragsak ta pusom no gaputa trabahom, gapu ka deta balay mo, gapu ka deta panakirelasyon mo ti tao, gapu ka deta connection mo, network. Anong ti business agad network? Adabungam. Sapay ko mata, deta ti agbalin nga value ta panunot mo kakabsat. Halaan nga deta business mo ta trabaho ti ipang pangas mo. Wano kas na dakkel yan ta panunot mo. No diket deta bunga kakabsat. Deta ti sapulan ti ako. We have been ordained to go and bear fruit. Idi kalman, idi na minsan, nagsarasarita kam kini Jeric. Adata ni Jeric, pelan? Jeric Martinez? Okay. Kuna na kanyak, pastor, kuna na. Apay nga ta, kuna na. Pintas deti intro na kanyak ni Jeric ka. Jeric, kuna na. Damagik lang kuma, pastor, kuna na. Dagiti pasamak ti panagbiag. Apay nga tanga sipot adda kami tarlak adumet saksakite kong kunana. Halos inaldaw nga dasakit ko. Kasla permi nga pespesen nak iti Apo. Ket awan mo obraak tabambantayak ni father ko. Dala time ko nga mapanagibunong trucks, ag soul winning, ag sarak prospect. Pwede yung kabsat aya. Di kiti kumalang at tao ti permi pabak na ng ti Apo aya. Oo. Nagmayat nga ikararag na parang ayon di Apo di kakastoy. So tinawagak, kasi kunak serious deti concern deti kabsat tinawagak. At kinumustak, inassess ko the situation na, not so much with the saksakit, but with his condition. At kunak, well, anak, ti option mo dita, atahan na makatrabaho, tabambantayan na kami ni father na. So, to cut the story short, kunak kingkwana, I advised him to have a food business nga dete, mabalin nga mapanipasya-pasyar. Then it came to mind, ni manang na agub-ubra iti may sang cityware. Cityware, di paggatangan ti tool siguro. Ket ada 80 to 100 yung empleyado. So kung namin, why not nga isot mapamulok kulakwan? Di ba? Sikat ti agbalin nga paggapon ti merienda. Yes.
So, to cut the story short, idi Lunes na panda kinasarita ijay, kat inikanda kakabsat iti authorization nga mapanaglako kakabsat. O, di ba? Kat di ka isong ikararag yun dito eh. Kasi dakkel ti puso na para ti ministry. Basta no, da makita yung Kristiyano nga dakkel ti puso na para ti ministry kakabsat, ikararag tayo. Pastor kasanor, di kita awang puso na, di kita backslider, papanaw. Ikararag tayo lahat nga madan na ti puso para ti ministry. So, idi kalman rin og yanat na panan. Gat naglutot pansit, naibos aming alako na. Nagkurang pa'y kakabsat, di linuto na. Oh, di kita tinapitas nga pabuludan ti kapital. Kakabsat. Amen? Okay? So nga itatago na, bigat malam ka nga mapanaglako jayan. Katat ko na daga nuking kuana. Aglago ka kumat ko, brother. Yosi, ko na da. Haan, kasi kwaak, ko na. Inlawlawag na, I'm a Christian. I'm a member. So, isot gundaway nan nga nagibunong ti trucks. Who knows ka kamsat? Do deti pa naglaklako, ijay, di testimonyo na, addan to masolwin na. Addan to mayasidag na ti apo. Katagbaling nga instrument, nga deti pa naglaklako na. Kat isot ti pa nakasapol na, ijay nanto nga masapulan, digiti karkararwa di Tarlac. Kat mabukil ton ti HBBC Tarlac Outreach. Saan nagsimula? Sa negosyo ng pansit. Oh, di ba? Nagsimula sa pansit. Isong akunanat ko nata ito kadigiti kakabsat di Tarlac. Ang puhunan ay pananampalataya at pansit. Oh. Kaya nagkaroon ang HBBC Tarlac. Dapat kastat kaalibtak tayo. The ministry is like a business. When it business because of the opportunities. Opportunities to share the gospel. Amen? Oh, so nga amin tayo kakabsat para tiyapo. Okay, let's sing. Thank you, Lord, for your blessings on me. Agong tayo kakabsat. I have been blessed. Okay. Amen. I have been blessed. Amen. Are you blessed, kakabsat? Amen. Ready now. When he moves among us, all that he does, all of his mercy and all of his love, the pen of the writer, write every day, that even these words could never contain. I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, foods on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. I could count them, there's not enough time, so I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Second verse. Arms that can raise, a voice that can talk, legs that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother, nurture and raise, sisters and brothers, whose memories made our pastor to lead us. Amen. The altar to pray. Stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Amen. Praise the Lord.
just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse now. Is my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed, the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. Chorus. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. One more time, chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Praise the Lord for 708 in attendance based on views. Maraming salamat. Okay? Meron ba tayong mga Facebook kanina? Walang nasend. Ayun, meron pala. Ito okay pa lang kapsan. Let me just acknowledge a few. Lorna Verdadero, Arceli Ramos, Kuya Rodel. Amen. I'm glad Kuya Rodel and Ate Jose are watching. Yes, Konada. What a blessing. Sige, agresyom tayo ito't Bible study tayo takurukur, ha? Palubos ti Apo. Dita Bahrain, Elisa Cabildo. I hope we can start HBBC Bahrain. Hermine Hildo Esteban, father ni JJ. I'm glad ni Tito, father ni John Joseph. Yeah, Guibuya. Praise the Lord. Oo, amen. Pastor Francis, Mel Burigsay, Jumana Alcos, okay, Rodel Agkawili, Ma'am Liberty, magpagaling kayo, ma'am. Oo. May purpose ang Panginoon. Bakit niya kayo dinala sa Dingras? Huwag niyong kakalimutan yan. Dito kakabsat, ilaglagay po niyo. At the purpose ti Apo, plano amin ti Apo, di kita kakabsat. Basta po lang makita tayo. Okay? Anthony Gorospe, Jay Wisco from Lawag, Randy Acoba from Lawag, Edith Sebastian, Evelyn Biliena, Abelet Season, Brother Alan Apalis from Oman, Judy Bumagat, Beth Urias, David Paul Cariaga, Sunny Manzanillo, Quezon City. Ma'am Marlene, happy birthday ulit. Okay? Joanne Tumamaw, Deng Rosario, Robert Aromin from Sarat. Amen. Ni Tito ko, Tito ko, Tito Robert? Tito Robert. Okay? At the purpose ti Apo, Apo nga dito ayan nyo, tinagrugyanan ti kwa. Iti HBBC, talaga nga inyasidig ti Apo mismo kada kayo. Ti trabaho ti Apo. Cecilia Coin, Singapore. Gwen Herrera, USA. Lani Buscato, Zamboanga. Ermeline Pasion, Roslyn Tangonan. Donna Basher. And several families. Thank you for watching tonight. Okay, I will update you, but I would like to meet with all MMSU students nga members tayo, can teachers on Friday night. So let me know if you are available na either agkikita tayo Talawag, wano ijay Batak. Okay? So let's be in a place where we could meet. Pag-usapan nating maigi itong Baptist Youth Council and pray and kinakailangan nga iplano tayo nga naimbag. Alright? So to God be the glory. Opening. Amen. Okay, sige kakamsad. Dapat na-opening na pala kanina. Let's pray. Heavenly Father, thank you for the message this evening. Amok Apo nga tagos sa puso. Katnuhan naman lang timbagos yan ti puso mi Apo. Dito nga mensahe, there's really something wrong with us.
And Lord, no timama kada kami, humble kam ko mga accept to make the changes so that, Lord, grow kami, kat mausar na kami, Apo. Bless the offering tonight in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay. Oh. Oh, sabi sa Facebook, sana magkaroon din ng HBBC Singapore. Oh, sige. Agawis ka taga duwam sister, witnessan ta ida via Zoom. Oh. Pero malay mo, baka mag-tour kami dyan sa Singapore mamaya. At i-organize talaga natin yan at Hong Kong. Oo. Yeah, that's good. Our members are now becoming excited. Amen. Na-excite na ang lahat. Okay? To God be the glory. Alangarod, kakabsat, good night. Kikinararag tayo. God bless you. Ti apot mang bendisyon ka doon. Alam nyo ta prayer request, di kita kaabayo. Mabalin yun itong ikararag as we disperse. Conrad, praise God for coming, and Luis and Noah. Okay. Keep on. Alam nyo prayer request na before we leave. Sige.